Can you catch it as well? Mňa by zaujímalo, že teda koľko v úvodzovkách sa tam ten vták dusil v tej ladvinke, kým ste ho vypustili? Presne to bolo 3 minúty a 45 sekúnd, to som si teda odsledoval. A on sa nedusil v tej ladvinke, lebo tá hlavička v tej ladvinke bola teda von. Hlava toho vtáka bola vonku, hej? Nie, ja by som nerad používal toho vtáka, lebo je to... Tá holubica, alebo... Nie. Viete, symbol holubice mieru a posolstva mieru je dosť vážny, aby sme ho oslovovali nizulom ten vták. Asi to je teda nedôstojné. To nie je škoveránok a ani vrána, to je holubica mieru. Čiže by sme bavme sa o holubici. Trojročný poštový holub bielej farby. Nie, bavme sa o holubici mieru. No. Pokiaľ sa nebudeme baviť o holubici mieru, nemáme úctu k mieru. Holubica mieru nie je vták, na tom si trvám. Viete, pán Radačovský, že poštová holubica by sa nemala vypúšťať v interiéri? Prosím? Aj keby... Pokiaľ je to holubica mieru... Keď vypúšťali smeráci holubice mieru, tak boli z plastu, naplnené nejakým héliom a išli niekde k oblakom. Ja nehovorím, že to bolo super environmentálne uspokojivé, ale aspoň pritom netrpeli žiadne zvieratá. Prečo vás takéto niečo nenapadlo? Ja som myslel totiž to, že vy keď teda o takomto niečom hovoríte, že nakoniec bude, keď som prvýkrát videl to video, že tam nejaká plastová atrapa proste pôjde smerom hore, za 2 dní splaskne a je toho koniec. A vy poznáte človeka, ktorý by z holubice mieru spravil plastovú atrapu? No tak smeráci to tak mali na tých mierových pochodoch, vypúšťali smeráci spravili z holubice mieru plastovú atrapu? Veď len to slovné spojenie je katastrofa. Z holubice mieru vy nemôžete spraviť plastovú atrapu. Ale ochranári vás kritizovali za to, že tu sa mohlo jednať o týranie zvierat? Ako sa k tomu? O týranie zvierat. Akých? No, asi tej holubice, ktorú ste tam doniesli. Tú holubicu mieru. V tej ladvinke, áno. Monsieur le Président, un rappel au règlement, l'utilisation d'un animal mis dans sa banane comme un simple objet, où est le bien-être animal dans le geste qu'a fait cet intervenant, je trouve ça absolument inacceptable.